ndabasuje mbaye ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho muherose mu bice bitandukanye bifurize gukomeza kugira gicamunsi cyiza ndetse no wa mbere mwiza aho muhereye hose mu bice bitandukanye kuri uyu munsi wa mbere w'itariki 5 z'ukwezi kwa munani mbibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi hano kuri Chabi Esport reka makuru yacu y'imikino atandukanye agenda avuga mu bice bitandukanye sport updates zeri mu kipe ya Manchester United aho umukinnyi Rasmus Hojlund werutse kuvunika agahabwa ibyumweru bitandatu byose atari mu kibuga akaba azagaruka mu kibuga mu kwezi kwa 9 uyu munsi yamaze kuba yuzuza umwaka amaze mu ikipe ya Manchester United akaba ari nimero 9 mushya wa Manchester United dore ku mwaka washize yambaraga nimero 11 tukiri ku bakinnyi bo mu ikipe ya Manchester United umukinnyi Harry Maguire nimero 5 w'ikipe ya Manchester United akaba nawe yujuje imyaka 5 yose amaze mu ikipe ya Manchester United dore ko yaguzwe miliyoni zirenga 80 zose ava mu ikipe ya Leicester City akaba yujuje imyaka 5 kuri uyu munsi amaze mu ikipe ya Manchester United. Dukomeje mu ikipe ya Manchester United ku isoko ry'igura n'igurisha ikaba iri gutegura bid yo kugura aba bagabo babiri dore ko mu cyumweru gishize gihera yari yatanze bid y'abagabo babiri bo bita Mateja Delight ndetse na Nusser Mazraoui mu ikipe ya Bayern Munich umwakina kuri kabiri Mazraoui undi akaba akina umutima wa defense aho bita kuri 4 cyangwa se kuri 5 abakinnyi bombi Manchester United yari yatanze bid ikipe ya Bayern Munich iza kuyanga Man United amakuru asose mu kanya aravuga ko iri gutegura bid nshya yo kuba yatangaho kuri aba bagabo bombi kugira ngo irebe ko yabazana mu ikipe ya Manchester United dore ko ari hamwe mu hantu ifite ibibazo ndetse ibakeneye cyane dore ko aba bakinnyi bombi Manchester United yamaze kuba yumvikana nabo ibizabagendaho ndetse na contrat y'imyaka 5 kuri buri umwe mu gihe cy'icyumweru gishize bamaze kuba barumvikanye aba bagabo bombi gisigaye ko amakipe yombi yumvikana abagabo bakaba baza mu ikipe ya Manchester United turi mu ikipe ya Manchester United n'ubundi abakinnyi batandukanye bakaba bamaze kugaruka kuri uyu munsi banyuma bari basigaye bari bakiri mu biruhuko abakinnyi n'abandi ni Kobe Maino umukinnyi witwa Rukshaw bari mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ageze kuri finale nawe n'umukinnyi Martinez Lisandro umunya Argentine nawe akaba yamaze kuba aza mu ikipe ya Manchester United ni bamwe mu bakinnyi bari basigaye baje nabo kuri Carrington gutangira imyitozo uyu munsi bakaba bategereje ikipe ya Manchester United ubwo iva mu gihugu cya Amerika bakahurira hariya nabo bakaba bakina imikino itandukanye bitegura season itaha y'imikino mu ikipe ya Manchester United abakinnyi bayo bose bakaba bamaze kuba bahagera bagiye gukomeza imyitozo yo kwitegura sezo itaha y'imikino nawe ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba imaze kwerekana umukinnyi Joao Neves umukinnyi ukina hagati mu kibuga ugarura kuva mu ikipe ya Benfica kuri miliyoni 60 zose z'amayero nk'igiciro yaguzwe ndetse na miliyoni 10 za addons zumvikanye bitewe nuko umukinnyi azagenda yitwara dore ko bamaze kuba banatanga umukinnyi Renato Sanchez nk'inizanyo mu ikipe ya Benfica Lisbon aho nubundi bari baramukuye uyu mukinnyi akaba azambara nimero 87 mu ikipe ya Paris Saint-Germain bikaba bivuze koroheza akazi ko kugira ngo babe basohora umukinnyi witwa Manuel Ugarte ushobora kwerekeza mu ikipe ya Manchester United kuri miliyoni zigera hafi kuri 35 ariko abanje gutizwa muri ikipe ya Manchester United harimo option yo kuba bamugurisha naho ikipe ya Chelsea ikaba yamaze kuba igera ku bwumvikane bwa nyuma kuri miliyoni 40 zose z'amayero iri bube iza itanga umukinnyi bitakano garaga mu ikipe ya Atletico Madrid ni umukinnyi akaba yamaze kuvuga yes dore ko ikipe yaritegereje ko uyu mugabo aba avuga yes akaba yamaze kwemerera ikipe ya Atletico Madrid ko ari buze kuba ayerekezamo ikipe kuri miliyoni 40 zose z'amayero naho ikipe ya Chelsea nayo ikaba ishaka umukinnyi witwa Samu Ornodio uva mu ikipe ya Atletico Madrid ariko bikaba ngo nta hantu na hamwe bihuriye na deal iri hagati yabo na kano garaga akaba ari umukinnyi ngo bari buze kuba bumvikana hagati yabo dore ko ikipe ya Chelsea ikomeje kugenda ishaka ngo cyane ku buryo bukabije uyu mukinnyi Chelsea ikomeje kugenda yigurira abakinnyi batandukanye batazwi naho umukinnyi yitwa Daniel Olmo agent we akaba yamaze kuba agera mu gihugu cy'Ubudage kujya kuganira n'ikipe ya RB Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage kugira ngo bumvikane buryo uyu mukinnyi yitwa Daniel Olmo yasoka muri ikipe ya Leipzig yerekeza iwabo mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya FC Barcelona
Barcelone, dore ko ikipe ya FC Barcelone yamaze kuba yumvikana paso notamu n'ibindi byose n'umukinnyi witwa Daniel Rumo, ndetse bakayemeranya n'amasezerano azamugeza mu mwaka w'ibihumbi 2030, bivuze ko ari amasezerano y'imyaka igera kuri 6 yose. Naho ikipe ya Juventus Dortmund yo mu gihugu cy'Ubutaliyane ikaba yamaze kuba yemeranya na myugariro wita Gerson Breme, umukinnyi kuba asinya amasezerano azamugeza mu mwaka w'ibihumbi 2029, bivuze ko yasinye amasezerano y'imyaka 5 yose azamugeza mu mwaka w'ibihumbi 2029 mu kwezi kwa gatandatu, akaba yamaze kuyasinya, ndetse umwaka utaha 2025 hakazabamo release clause yavuga ko uyu mukinnyi ashobora kuzagurwa miliyoni 60 zose z'amayero. Twikomeje muri Furusi League cyangwa se Saudi League Pro, akaba yamaze kuba ikipe ya Etihad igura umugabo wo kuva mu ikipe ya Mallorca, umugabo wayikinagamo bamwita Rachigovic, umukinnyi bamwita Predgo Rajigovic, akaba yavuye mu ikipe ya Mallorca. Bikaba bivuga ko diru ya Ederson Moraes yamaze kuba iclosinga, Ederson Moraes atakiguzwe azaguma mu ikipe ya Manchester City. Naho dukomeje mu gihugu cya Espagne, umukinnyi witwa Nicolas Pepe wahoze akina mu ikipe ya Arsenal akaba yamaze kuba yerekeza mu ikipe ya Villarreal nk'umukinnyi uri free agent, weruka kugura miliyoni 80 zose mu ikipe akora record break mu ikipe Arsenal aza kwerekezamo, ndetse aza kugira season nyinshi zitari nziza, akaba yamaze kuba agera mu ikipe ya Villarreal nka free agent. Dukomeje mu mikino yabaye muri weekend ya gishuti yakomezaga mu gihugu cya Amerika, ikipe ya Liverpool yatsindaga ikipe ya Manchester United ibitego 3 byose ku busa mu mikino y'imyitozo itandukanye bari kugenda bakina. Manchester United akaba n'umukino wa nyuma yakinaga mu gihugu cya Amerika muri pre-season, ikaba igiye kugaruka ku mugabane w'Uburayi gukomeza imikino yawo no mu gihugu cy'Ubwongereza muri rusange. Umutoza Arsenal akaba akomeje kugenda yitwara neza, dore ko yarahetse no gutsinda ikipe ya Arsenal muri pre-season. Naho ikipe ya Chelsea Football Club ikaba yaraje kuba irya ibitego 4-2 atsinzwe n'ikipe ya Manchester City. Umutoza Enzo Maresca mushya ukomeje kugenda abura intsinzi mu mikino itandukanye ya gishuti, nubwo bitadefinisa cyangwa se bitavuga uburyo sezo izarangira, ariko yaje kuba atsinda, ndetse umukinnyi witwa Erling Haaland akaba yatsinzemo ibitego muri uyu mukino. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Sport, amahoro y'Imana abandi namwe mukoze kugubwa neza. Shalom.